Hello everybody, welcome back to 7 Speed Manipur. Yamna kanaba piba akoigi Tata Punch ki akoigi kits ama ne mase kamu kanage habdo ai experience it audri adubu moi di yariba kits to ipad ucharake kamai tawge habdo yengminasi ado video se hojringeda channel ase video se hana thengnadaba yargadi subscribe to son biawro anoba content sing gari ga mari leinaba dum mathang ai dum purga lakhe mayam gi damakta ado haunaba torse video se akoi gari sida mokoina tata gi gi kit sama ka hape leiba kada ado masi kit se kaida kamai tongna kanage kana video habadu ai dum ulaga harake habadi ado masi koigi long journey chatpa kanda go masi kam kanda sina gada gi habdo koi long journey chatpa khotpa tawkhuma tamda koi gari si lambi condition na obe man obe go puncture oiba yarpa yai go si yauroi hani leite ado masi gi damakta makoina koigi kit sama ka hapire ko koigi tire gi kit ana go ado masi kamem kana gi habdo adum experience myam adum di khangamagani hai tare koigi lambi lamhangda koi puncture oipa da khoi yam wabdo adu leitanabagi damak Tata Punch na asidi yamna koigi customer singi go as a customer moina koigi moigi kit to adu yamna haidi gari da koigi sumba awaba se mayok nadana ba haiba tare hapire hai tare go ado adhaiba kits to krai di yauge kamai toge yengminasi go si maningda makoina hape yengsi go makoigi hape ise sigise dem ta yengbiu lao sida si khoi gari khoi keno tawno raf tawno duni go si ma hape go adagi si khoi gari cover go si hape aduga magi sida ama khak yaw sina main important si sine go tire mobility kit haise se tata gi ne go te yengsi go si sini go si sina kamai tawge da ai dum mahjer ke go mathang sini spine aduga seida khau simadi moise made in China di tharme go ado kade ado si pose si sina kamai tawge da khoige tayar si magi seida sigi keno se sigi makum je si hangtoga si sida smai taroga fix tawdo ne go aduga khoige keno idc je nuksit han ba kan da sidum khap ki doine ba aduga manung da khoige keno tawdo photo ne ba ado si je kamai na tawge habdo hapetang ulak ko so tawjarake ado yengminasi thalo ki posini ko si se si lawtho ani si lawtho ni ko aduga si lawtho ga sigi charging point sigi 12 volt charging point je eda hap toine ba ko si hapani ko aduga si mari si pudarane ai demo duni ko si pudaraga tayar manakta thamdoine ba thalo aduga sigi magi keno je hangdok pirani ko si hangdok pirani aduga sigi magi keno se sigi sina makum sina si machine jena sida lesson ga doba yengsi ko lesson laga pitang lesson ge ko si lesson ba kan da si kata se to magi sigi keno se yeng si ko si smile le ba to point magi my pressure ja ado si pressure se kayam ai de kaya da lai gida no have the sigi thong si da lai re ko ulak ko do jo si se sida nambiro si sangelo sile rear gina si oigda ba 2.20 ba aduga front gina 20.20 anima pressure se dum manare go sini sumaina lagi do ne ba moina please ado sini aduga sagi mahi duna sida hapsan gdo ba sai aduga sigi pose sida yarse sisina on tawna na pot ne ba sisi sonno sumaina taw kan on taw do ne ba nganga ka do ne ba
ꯑꯗ ꯒꯥꯔꯤꯗꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯎꯗꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯔꯒꯅ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜ ꯐꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯊꯧꯔꯒꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ